Nkosi yami, umntanami fanele ngizame imizamo yokuthi ngimtholele enye inayikhi, hayibo. Kwenzekani manje la? Kuhlalani la kanjena nini? Ningangigili. Yabo nje lento yokungasebenzi ayi shame isithwalise kanzima. And angazi ukuthi yini ndaba uhulumeni ubhizi ukhiphana namathenda okwakha imigaqo. Angazi ukuthi ubani ozobe edrayiva kuleyo mgaqo ngoba phela asisebenzi asinayo imali yokuthenga iy'moto. Noma usuke efuna sihambe thina-ke sigijime ko-highway no-freeway. Into engabe uyayenza nje ukuthi ame nje kancane kula mathenda awanike abangani bakhe ukuthi balo bakhe imigaqo abazodrayiva bodwa kubona ngoba phela thina asinamoto, asinamsebenzi, asinamali yokuthenga iy'moto. Into efanele ngabe uyayenza nje uhulumeni ukuthi athathe la mathenda lawa, ibhajethi le yamathenda, avule amathenda azowanika iy'nyanga laba abalaphi besintu ukuthi basithwalise sonke e-South Africa, sithwale ukuze kungabibikho ozolokhu efuna umsebenzi nalo ozolokhu ehlupha omunye. Wonke umuntu nje abe nenyoka yakhe, inyanga nenyanga iqoqa abantu bangakubo ibathwalise. Sibe-rich sonke sibe i-first world country. Ngoba akusizi ukuthi we've got all this magic as a country kodwa asiwusebenzisi. Uhulumeni nje ulubukela phansi ithalente labantu abamnyama. Angazi imigaqo yani engabe siyathwala nje sonke as a country, umuntu nomuntu axakwe amamiliyoni akhe. Akekho ozolokhu ehlupha abanye. Ubani-ke manje loyo? Hwi, kambe ngiyamkweleta.